ebandleni sayawukhonda mina ngikhonda lapha kamanzini kamthunyelelwa ebandleni le-Metropolitan Evangelical Church libandla leliholwa ngumbhishobhi Reverend Anthony Wakamathendwa kanye namake nefamily yabo sikhona kanye ngaphansi kwe-leadership yabo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu namhla ekuseni ukuthi libhenkosi likhona litawufunda litawusibusisa kakhulu. Ngiyakumema nawe lohlele ekhaya longazi ukuthi uhlelileni ake uhambe uyofuna uNkulunkulu sibhenkosi funani uNkulunkulu asenithola nimpida sesedudayo ngiyayibuza ukuthi umuntu usurvive njani etinkingeni letikhona talelive uma ngekho esandleni senkosi. Hayi ngiyambonga uNkulunkulu engazikhethela yena ngikwami kuthanda uyangivikela uyangondla uyanginakekela akusiko konke engikubambile lale ngikuthola-ke empilweni lesinye isikhathi ngiyengikufuna etiletini ngingathitholi kodwa nokuthi nje ngihamba nenkosi ngihlele esandleni sayo ngithi bayethe kulalo mdzala wethu insuku. Ngiyakumema mina nawe ngiyaku-invayithana mkhosini ake sihambe nje siyokhonda ngibone nje ukuthi kuyabenzakalani. Hawu siyabonga uNkulunkulu sesifikile-ke esontweni nami sengijakele praise team lapho ngiseva khona ngiyaseva kwi-praise team yase-Metropolitan ngiyayijabulela kakhulu ngiyayithanda and futhi angatayeni uma ngifike ebandleni ngihlale nje ngirelaxe. Ngiyathanda uNkulunkulu sikhonda ngiseve nakhona phansi kwebuholi esesifikile ebandleni lapho ngikhonda khona ebandleni le-Metropolitan Evangelical Church. Hayi-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu khona live lapho uNkulunkulu khona tawufuzwa namhla ekuseni. Hawu siyabonga kakhulu bazalwane sanibona emva kwenkozo sibuze futhi senisherishele ukuthi bezosifunza ngani namuhla. May God bless you. Nali ibandla lenkonda kuyo bazalwane. Lapha kubaka ababhishobhi lapha phambili kubaka ababhishobhi hayi thina sibaka nje khona la.